انا پرستی ایگو اسرا کہ بلوچ تاریخی والا بلوچا باز تاوان است دور کنک بھی بعدیں ہر قوم تو کا شرری ہم با بدی با جو فرد تہا با شخصیت تو کا با قبیلہ تو کا با علاقے ماحول اثر بھی علاقائی طبیعت رویہ ہم تو کنا تو لازم یہ ہوئی جوانی چیزی کہ وتی گہتری کنا یا وتی ردیاں بدیاں دور کنا یا جوانے رویہ رواج دیا کو بدیا ہوتا دارک یہ تو عقل دانش ہے تو یہ بابتا علامہ ہمارے جیرک فکر کنگی نوشی کردار چون بتو کا علاج چی بتو کم تو یہ بابتا مہمانوں کا جنہیں بلے رہتے ہیں ہمارا کمنٹ ست کا پروگرام ہے توصیب سطح خان محمد حمزہ موسیٰ والیہ چی و محمد ناصر کوئٹہ کے خان فیض کریم کلیری ڈیرہ غازی کانا قاسم بلوچ ڈیرہ اسماعیل کانا شدرستانی محنت کشوائی مجلسہ چار گائے شبدرم مانو ہمیں جوستا ہوتی مہمانہ کنا کہ آخر اسی علاج ایجوکیشن ہم بہت کم اور باہر سیاسی لیڈرانی یہ سروکانی مسئلہ ذمہ داری استم پرچہ با اختیارا آنی گپ گوشدارک با یا انسان وتی رفاہ وقت بکن تو جب میں سب گونت ہوئے تو خیال نو ما یہ قبول کو کہ ہر قوم تو کا سے بلوچ تو کا زیادہ ہیں تو اسی دورکنک چی بتو کا ٹھیک من ساریا ہمیں گپا کو کہ یک تو اسی کی علم و دانش کے استے مردما وقت یہ موقع دنتے کیا وطارا ریوزٹ بکنے وتی سوسائٹی ریوزٹ بکنے یکی تو ایشیں دومی ایشیں کہ پولیٹیکل میچورٹی یہ بات ضروری ہیں کہ بلوچستانہ ایک تی سوسائٹی ہے تی ٹرائبل سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی بلوچ سماج جارا چیزیں کہستے مانی نگوشیں کہ ٹرائبلزم کہستے بالکل خراب ہے آئیے کمزوری استا آئیے کہستے نزوریم استا آئیے شریم استا بلیشیں کہ پالیٹکس تو کا سماج تو کا سماج پسماندہ دارگا آئیے ہم یک بلائیں فیکٹری یہ شرح باید ریوزٹ بھی کنا یہ باید ریوزٹ بھی کہ ایک جمہوری سیٹ اپ پہ بوتا نصیر خان نوری ٹائم جمہوری سیٹ اپ پہ بوتا اسی طرح ریوزٹ اشرا بھی کنا وتی سوسائٹی ریوزٹ بھی کنا وتی جندہ وتی کستے انفرادی طور ریوزٹ بھی کنا یہ دور سے چیز گو علم و دانش میچورٹی یہ شانگو کستے ایشانی الدرکے مرچی ٹیکنالوجی یہ دور ہے مرچی یہ ایگوئزم کستے یا ہیروئزم یہ ختم ہوتا کہ بلوچ بہادری مرچی وہ ٹیکنالوجی ہے ہر کسا کو علم استے ہر کسا کو دانش استے ہر کسا کو ٹیکنالوجی استے ہما بہادر بلے کے دا چی کستے اجدہ گھنٹے کستے جہازی سفر آئیں بلے شنکے بہادر کیا یہ گو ٹیکنالوجی استے نو کے استے یہ ایگوئزم باید اما ڈائیورٹ بکنا کہ بلوچ یک بہادر قومی بوتا بہادر قومی استے نو بہادریہ برجا دارہ کے خاطرہ باہد بلوچ وتی زاگانا وانے نہیں اما دلیریا اما کستے آئیے کہ بوتا بلوچ حکمران بوتا بھائی حکمرانی انو برجا دارہ کی خاطرہ بلوچ وتی زاگانا وانے نہیں بلوچ میچورٹی پیدا بکنے بلوچ ٹیکنالوجی نے مگا بروئی یہ چیزانی ختم کرنے کے واسطہ یہ لازمہ بلے یہ روایات کے منی پتا کرتا منی پیرو کا کرتا وہ ہمیشہ برجا دارے گڑائی نہ ایگوئزم ختم بھی نہ قوم دے مارو نہ کستے تی روایات تانی تو کا یک مثبت چینج کہتے مثبت چینج ہما ٹیما کہتے کہ تو سوسائٹی یا محسوس کا کہ تی کستے آس پاس ہر چیز کے مخلوق کا استے ہیں آچے کو ترقی یافتہ قوم کے استا آچے کو مرچی آو دا کستے کسانے سڑکانی سرا روڈانی سرا کسانے زمینے کسانے دیوارے کسانے کستے معمولی مسئلے سرا رشتہ تنازع دنیا تو کا کستے معذب معاشران تو کا ترقی یافتہ دنیا تو کچھی آنیستا او دام کستے آئی پراسسا چگستے بلی شے او دا کستے نو ٹیکنالوجیات نو کاروبارات نو ہر لوگا فرض کا چائنا نو ہر لوگا یک فیکٹری مردم ہر قسوتی کارا گو مصروف ہے یہ نمگا کس نہ سوچی کہ من برتر ہوں یہ بدتر ہے آنی کستے نو دماغ ذہن بالکل سائیکی چینج بو نو سائیکی یا یکی تو روزگار چینج کرنا
टेक्नोलॉजी चेंज कर वशाली चेंज करते वशाली के नबी बेरोजगारी भी पदा मर्द में जैन कस्ते फिलाफ भी यक्के जागा गुड़ा इगोइज्म कस्ते जैन तो का जाग करते घंतर जाग का आवती के वास्ता यक मजबूत किले जोड़ का जैन तो का और ये इंतहाई नुकसानदेह मर्ची में समझी के बेसिक बुनियादी चीज़ कस्ते हमेशा के इदा बेरोजगारी बाज़ें इदा बदहाली बाज़ें इदा अंगा तक जहालत अस्ते अंगा तक बलूचिस्तान या तो स्कूल अस्ते टीचर अस्ते बिल्डिंग अस्ते किताब ने अंगा तक कस्ते बलूचिस्तान ये चीज़ अस्ता ये प्रोसेस इशर टाइम ज़रूर लगी बलेशिंग के पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लीडरशिप तई कस्ते जानकारी मर्दों इस सोसाइटी तो का कि आनी ताल्लुक अदब आए शायरी अदब वती कस्ते सिलेबस नू टाइम कि बलोच वती सिलेबस सा बायदे वत बनाए नहीं बायदे जोड़ भी कने कि नोके आला तनी मुताबिक कि मनी सिलेबस नू येशी मनी स्लोगन नू येशी सिलेबस और स्लोगन बायदे चेंज भी कने और हमें के ट्रेडिशनल चे अस्ता के रिवायात था ना ये रिवायात था ना कम चेंज करने की कोशिश भी करने कि आनी अर्ची के खामी अस्ता ना कशे और आनी अर्ची के खूबी अस्ता बिल्कुल आंगो जुड़े आ वक्त तो हालात बिचार इर्तिकाई सोसाइटी एक इर्तिकाई अमली नू कैसे अगर तो आरा कबूल न कने कि मनी पीरू का एक और तो मन मिश्रा कनी तो कैसे दुनिया दे मारो तो पूछता है और ये कैसे तरह बस बगैर ईगोइज्म बगैर जंग जेड़ा ये चची दिगे तरह कैसे फायदे इस नदा इस बेहतर हल मिश बाज़ में नुक्ता चेयरमैन साहब दिमाग तो लाजुम पर के रवैया मिजाज तबीयत नफ्सियात ये कल्चर बाहर नन टेजेबल तो ये ज़रूर चूँकि कल्चर तग़य्युर पज़ीर हैं तो का बदलियत का मॉडिफाई तो का वक्त मानेगा तो लाजम भाज़े चीज़ा इंसान मशीनरी चीज़ बनते तो अनोखे टेक्नोलॉजी के तो अनोखे सामान ज़रूर है तो इनको मॉडिफाई करने यहाँ नोक करने जिद्दत करे तो हमें रवैया तो कहूँ वाज़े जिद्दती तो कहूँ ये हम थी इंटेंजिबल सकाफतें हम चूँकि बेरगिरी के बलोच तो का बाहर बस्ता बेर है बेर बलूचाने 200 सारा लस्से हाउ के दो दंताने एक बतले शायरी मर्ची मेड़ मड़काए रुझान ज़्यादा हैं ये दो चीज़ बलूच तो काजता तो जाना बेरगिरी नुकसान बुता गोंडे बोंडी इसरा गोंडे रवैया इसरा हज़ारा न बगैर सदा मर्दों मुर्ता तो इसे जानबी के वाद ज़माने का उती कल्चर तो का मॉडिफाई कहते हमें बड़ा उती रवैया नफ्से तो का हम चुके मायगा पाए थे हम बदली आ रहे ज़रूरत दस्ते अली साहब चूँकि बदली आ रहे ज़रूरत दस्ते मगो के कल्चर बाहर इंटेंजिबल सकाफत में रवैये तबीयत तो लाजम हमेशा बुनियादा के फ़र्क भी तो इतफाक़ी भी अवारी भी या खिदमत कबूलियत भी कबाइली नियामा चाहे नाम बवा कबीला भी बवा इलाका बवा ये पज्जार अमन अला ये मर्द में क्लासिफिकेशन है ईशान से ये नबी की एक दुनिया से जदाएं भला फ़र्क की ये जस्ट शनाख्त वाला तो कुछ इलाके मर्द में नाम कहें तो वाले साहब नाम कहें तो ईशान बने अमी हद्दा चीज़ जाने वो मजमू तुरा पूरी इतफाक़ी फ़ायदा ज़्यादा तो ये बात चीज़ विषय बिल्कुल सर ये तो वास्ता शरीन का पी जाता है कि भाई शिनाख्त कैसे शिनाख्त मर्दमाची शुद्ध न करते और मर्दमाची के शिनाख्त शो या मकाओ मची या कबीला चे शिनाख्त शो बुराई बर्बादी है जे भी नज़दीक भी थे ने तो शिनाख्त एक हकीकत है शिनाख्त है भले इसी के पता तरह बसीरत भी तो शिनाख्त चौंदार या कि भी के तई पर्सनल शिनाख्त भी या कि तई भी ख़ानदानी शिनाख्त भी या कि तई भी कबायली शिनाख्त भी या कि भी तई कौमी शिनाख्त भी मन मनी बुशा का मकसद ऐशन एक बदकिस्मती ये बलूच समाजत नहीं उख्तास्ते कि माँ चूँकि हम कबायली समाजतों का बूतगन माँ कबीलान भी कौम गुशन कबीला कौम गुशन माँ कबीला भी कौम गुशन और हमें वजह से हमें कबीला टू कबीला माँ कौम के इचे दारन के हमें जई वाला गप्पे या कबीला वाला गप्पे अनापरस्ती अमिता ची मैं शुरू भी मैं असल शिनाख्त किससे मैं कौम कौम किससे बलूचिन कौमियत में बलूचिन पर
تاریخ تو کا بچارے نے یا جدت دور بچارے نے ما بیسیتے بلوچ قوم ای خطہ نشتگن اور بلوچ قوم ما درست بین اگر من گوشین کہ بھائی من صرف قبیلہ بنیاد بین قبیلہ منی یک ایچے استے شناخت والا استے کہ من ایڈنٹیفائی بین کہ منی بلوچ قوم تا کجام قبیلہ اور کجام من نشتگن یہ والا منبوط کنی نے ادروائز مارا بلوچ سماجتوں کا مارا کنگی بھی کہ بھائی ما ہوتی مخلوقہ ہوتی سنگاتان ہوتی ساتیان ہوتی چھکان یہ شعور دے گی بھی کہ ما بیسیت قوم یک بیدارہ انتر اور نتی شناختا ہمیں سوال ہے کہ مطلب یک کاری تو کنگا ہے جو چیئرمین کنگا ہے من کنگا میں کارانی سینانی مقصد یک کیں بل ما اوار نہ بینکوں جی گپ دیما بر اس یک تو بھی مسئلہ دا بوتا کہ دا چکے سنگت گپ جتے کہ سلیبس حوالہ ایجوکیشنل چونکہ یک مسئلہ استے کہ مائدہ کے نشتہ گئے ایدہ سلیبس اختیار چیئرمین مرشن کی طبیعت نفسیات مکمل ہمیں گشان ایشی تو کا ما وقت کے استے اشرت چینجنگ نہیں ہو رہا اسی تو کا مداخلت تو گشت کا نہیں اسی تو کا معاملات باز گورن تمی وجہ سے ما مشکلات شکار دومی جو ایجوکیشن حوالہ تا پچھارے ایجوکیشن حوالہ یہ تن کے قومی اختیار یہ نبوت ہے کہ بھائی ماں اتی نصاب استے یا اتی اسکولاں اتی داران تا اگر ماں او دا کت نکنن گڑا اتی لوگن تو کا ماں اتی چھکاں وط تاریخ پڑھائنن وط ماں گوشن کہ بھائی یہ خطہ تا چچے تبدیلی آتا اور آو کن چچے چیلنجز اند ویسے تے قوم یا ڈغارہ کے مانشتگند ایشی ایچے چیند ضرورت چیند ویسے تے قوم من کے اگر قوم جوڑ بین گڑا منیشی ضرورت ار مکمل کت کنین منیشی تحفظ ابید کنین گوڑا من دے ما شد کنین اے حوالہ بائدے کہ ماں اتی چکان اتی فیملی تو کا اے شرگوشن تگوشت کنے سماجی شعور سیاسی شعور شہری شعور اے ماں اتی چکن دے گی بیتے الٹیمیٹلی گوڑا ماں رزلٹ ٹھکارن کہ ماں انا ختم کنن اے رواجہ اور دوری ایشن کہ رفام ضروری ہے رفام ہمیں خاطر ضروری ہے کہ تو گوستا ہوئی روچے چیزاں مروچے اپلائی کو تچ نہ کرے مروچے دنیا کجار ہو گئے اور تو یہ گوشے کہ من ما گوستا گن گوزو کن روچے چیزاں مروچے روچے اپلائی کنی گوڑے تی خام خیالے بھی تی مشکلہ بھی ہاں تاریخ گوستا کے روچ اسی طرح ادراک بھی آتی زین ابھی تائی بارہ بائلم بے لیکن آئین تو جدت کارے اتی مطابق عمل کرنے باز جوان جی شرف داران یہ ہمیں نقطے ہیں جو کلچر والا قبجہ تاریخی والا قبجہ یہ ریکارڈ آنتا یہ حیثیت تو آئیے چھے اصلاح ضرور تو کنے ہوتی گیتری آور تو کنے تجربات چھے پائدہ چیز کو تو کنے ہمیں والا گپ گوگائیں کہ تجربہ فائدہ چیز تو کنے یہ علم ہے کہ اسی واسطہ مردوں پائدے قبولیت بکم ہوتی زبان حوالہ کلچر حوالہ ہوتی رویہ تو کا نفسیاتی تو کا بازیں بدلی واحد امرائی ابو تو کم تو آنی